Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Sem från Christ Revealing Generation. Jag kommer med en god nyhet om vad som kommer ske under juli månaden. Vi kommer ha en summer camp där vi kommer åka den 17 juli till 20 juli till neråt mot i Småland, och där vi kommer vara i 4 dagar och 3 nätter. Där vi kommer tillsammans tillbe, lovsjunga och även umgås och ha gemenskap med varandra. Det kommer bli en fantastisk stund. Vi har redan börjat registreringen, och ni som vill hänga med, registrera så snabbt som möjligt. Kontakta allt information som ligger här nere. Det kommer vara en tid där vi kommer få umgås, bara leka med varandra, och även att få lära sig av Guds ord, att få växa i Kristus, att kunna få växa i den nya identiteten vi har fått i Kristus. Ämnet kommer att handla om det högsta livet i en ny dimension. Det kommer vara en fantastisk stund, det kommer vara en fantastisk umgängstid vi kommer ha med varandra. Det kommer vara 80 personer som kommer åka på den här resan. Det börjar bli redan fullt, så vi har ett par kvar platser. Så registrera er så snabbt som möjligt. Ni är fantastiska, vi hörs. För allt annat information, det är bara att kontakta de här numren, så kommer vi ge er all information som ni behöver. Var välsignad och Gud välsigne er. أبزن كنت معلتي سلازل على هيوت زبط مرتينا من المهار. أنت دازل على هيوت الناس لحد هيوت كارم ليمان. هيوت أنت أزيو سيريس غوري إيشو أنت يتدايلكوني لايسي. ناب أملاخ كيدكم زلا على نجرنا أملاخ أنت يلكم تحتيتكم وإجزابي زلا على نزخبر النجار هيوتي. الفترة ما تيخم زلا على نجر أنت يلكم تحتيتكم هيوتي. كاب هيوت كبلت زخل منم عينة نجر عم مدري يلن عم مدري اتزخبر نجر هيوت كن اتزحزنكم نجر اتزخبر نجر هيوتكم السوء تخبر الحسور ينبر مهلاوي ناي هيوت كبلت ستردأ كما عالتي اتحسور نتخبر كم زنبر كتقوبريخا اتخبر كن نتحسور كم زينبر كتقوبريخا زين 4 سنة تصحفون هيوت بزوح قصات هاللوها هيوت بتخكل مترقام يدليها هيوت بتخكل متقام يدليها هيوت بتخكل منبر يدليها هيوت نعم انتهي نفس وقفكم بتفنى لي اسمعكم هيوت بتخكل زترقما only Bible guide سلا هيوت تخكلين يا ترقم كتفلت للن حرقوان كان بس حجي يلا بلني اداي تكفلا منيات نصانيني ሶታል በሞቱ ህይወቴን ከሞት ዋጅቷታል ያደረኩት የለም ስለመዳኔ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ የከፈልኩት የለም ስለመዳኔ የከፈልኩት በነፃ የዳንኩት እንዲሁ በነፃ ነው እንዲሁ በነፃ በጸጋ ነው የዳንኩት እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ አልተቅበዘበዝኩም ድነትን ፍለጋ የዞርኩ ወጥቼ አልወረድኩም በማመኔ ብቻ በልጁ በኢየሱስ እኔን አድርጎኛል በአብ ቀኝ ከእርሱ ጋር እንድወርስ ቤቴን በሰማይ እርሱ ሰርቶልኛል መኖሪያዬን አዘጋጅቶልኛል አርፌያለሁ በእርሱ በነፍስ በሥጋዬ የዘላለም ሕይወት ሰጥቶኝ ኢየሱስ ጌታዬ እንዲሁ በነፃ
በዘጋ እንዲሁ በዘጋ